Ustedes saben que muchas personas que conozco o que encuentro Intom il-koll tafu li ħafna nies li naf jew nies li niltaqa' magħhom jistaqsuni biex nitlob għalihom. pero todavía es más hermoso y U tiene kif mucha tafu, fuerza cuando jien los ukoll hago. nistaqsi lil kulħadd biex jitlob għalija, Cada año imma propongo jkun a ferm través de la isbaħ u red iktar mundial de b'saħħtu oración del meta Papa, nitolbu flimkien 12 għall-istess intenciones de intenzjoni. oración, Kull 12 sena desafíos permezz de la tan-netwerk humanidad dinji ta' y talb de misión mal-Papa de la Iglesia, jien uno para cada nipproponi mes, 12 para los l-intenzjoni cuales biex yo nitolbu necesito u ayuda. jien ikolli bżonn Por eso l-għajnuna les pido tagħkom. que se unan a 12 mí sfida cada mes għall-umanità u para għall-missjoni recibir tal-Knisja, waħda hagamos għal kull sentir al xahar. Señor nuestra obstinación. Għalhekk qed nistaqsikom biex tingħaqdu miegħi kull xahar sabiex nitolbu flimkien. Constantes Ejja en nġalu lil convertir Mulej iħoss il-persistenza tagħna. el ciego de Il-persistenza tagħna Jericó, tkun li que nkunu mientras iktar todos se konsistenti animaban, seguía meta nħabbtu fuq adorando a il-bieb. Jesús. Bħal Bartimew Lo que quería. l-ama minn Ġeriko li baqa' jitlob lil Ġesu għalkemm kulħadd baqa' jaqtalu qalbu. Podemos U ħa cambiar dak li ried. U meta nitolbu l-kol flimkien, nistgħu nbidlu d-dinja bil-ftit fidi tagħna u billi nitolbu flimkien. pidamos. Ejjew nitolbu għall-Knisja, ejjew nitolbu għall-umanità, ejjew nitolbu għall-intenzjonijiet tal-Papa. Tridu titolbu miegħi? Ejjew nibdew fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.